ام هر لسر مجاری بردوام کن تماشاوانین هیجا باندورا دیالوگا کردی هر وها دی چه بابتان بگرید است ام در باسی دورتمون دبن نشد سازا اندامه مکتبه سیاسی پارتیا دموکراتا کردستانی سوریه لگل منه دنباش که نشد دیالوگا کردی دست بید که هفگاری من اکرم نهاج روجوایی کردستانی را گهاند کن کیف خوشیکی زیده دناو رایا گشتیده پیدا کریه دست پیکرنا دیالوگیم چه بابتان دی بگری دست که نشد یعنی پینگاوا نهاگو دست بید که دی چه مجارم بگره دست دست پیکر دست لاو ریز بود تا و همی بینه رین کردستان بیستوشار بگومان او دیالوگانا که گله گرینگی آوینا که هیچ دست پیکر دیالوگی حتی وکی ایرو انجمن اجتماعی کرد تمی تکس کریه گو حست که خلوستا ملت کرد یک ریزی ملت کرد بین باندورا گو خدمت خلق و خاکامده اف خلوستا هیجی او دیالوگانا که بکی قناق خوالی ام توجید زن گو او دیالوگانا که گله قناق آو در باس بو قناق نیجه باش در باس بو مکریبو به توشنال سر آوا کن هم قناق این ویدومایم که گو رو ودان راستی جی اویا نگله کی باش بون بوی جی نکی دیالوگ راوستا آنها مجارک دید ببی او دانستادن هفدیتن اکچه بو او هفدیتن آهانا که مبست به کچه و او دیالوگ آهانا که دیسه دست ببکی دیالوگ ام تل دزانن سر چند خالین سرکه وکی مثلا سیاسی ما ریکفتن تقریبا تکاری به لفکر نکچه بو نبوا ریکفتن هر وحال سر مسئله لیوگر سیاسی همجی لفکر نکچه بو هم ده مسئله ریوبریه ده جدهن خالا ده ام گهشت نه قوناغنا خالن دیجی سرکه و گوتی ماند مسئله ریوبریه ده که چوا بشداری انجمنان اجتماعی کرد تکلی و گوتی و ریوبریا هبه چاو ام دکار بن و ریوبریا آنا که نوجن بکن بن خدمت قلب و خاکامه ده بو ویج در بیوینا که مجارا لشکریه و ویج گردای پیشمرگ روش و در باس بونا و پیشمرگ آنا که بچه آسته به سر چی بریاره و گوتی و در باس بن حبو نوال سر خاکا کردستانی و چه چارچوه ده به اوه اجی همی گرداینا به مجاران سرکه یا گودانستان سر چه بین بله دکاره به بیجشی اف همین خالنگو آنها وکی مدست نشان کرن پیک وگره داینا وکی یک پاکت ویجی هم نکارن جواب بوتی جدا بکنن به بیجن ولا مدری خالد لف کریه امد خالدی ده لب نکریه حتی اف خاله هانا که تمامی گو نچن سری هم نکارن به بیجن ولا ما ریکفتنا که او ریکفتنا هانا که بو خلق ما بو ملت ما بو هبونا ریوبری ملت کرد هندره کرسان سویه دمرو نکاره به بیجی اوای بوا که نشد بگومان سکنا امریکا وکی گارانتوری و دیالوگی سکنه کی گلکی گرنگه او یک ذرای اگشتیا کردجی و ساته نرخاندن سکنا امریکا بتایبت پیشتی هاتنا دستلاتان یا امریکا سروکاتیان یا جو بایدن و نزیکه های هون چواد بینن چواد نرخینن حقیقت گلک هیویل سروی آباد بینی هم حز دکن گو اف هیوی هانا که دی سجیب شون در نچن ریوبریا بر ترجید دا دیار کرن دو گوتن هم حز دکن گو ملت کرد یا جی تبگرا سیاسی کرد و اندر کردستان سویه ده بگه ریکفتنه که او ریکفتنه هانا که خدمت چار سریع پرسگریکا سوری بگشتی بکی و هر وها پرسگریکا ملت کرد تایبت بکی بویجی حطان ها تو انجام راستی جی رو ندانه یا جی بربچه نهاتنه جی بجی کرن ام حز دکن گو اوی داره هانا که اوری وبریا گو نو هاتی امریکا بریز جون بایدن وکی امریکانش مرداقیا کرن گو پشتوانی آگا دانستان نه هانا که وی حلوسته وانا که خورد به و تند به درباره نزیک بونا لایان سیاسی ده لب حقیقت حطانها ام نکارن ببیجن واهویا خلق خودی سب هیوی بکن اوه از باورد کم نتنه گریدایه بحلوستا و گریدایه به طرف دی وشی گو بیرو باوریا وانا که بشریکاتی که حقیقیتی بیرو باوریا وانا که برنگ رنگیا لفاتنا سیاسی تی باوریا وانا که تیگو خوب گو هرتنه که دنابا خود چه بکن و قبول بکن گو همی لایان سیاسی خود ناوری و بریه ده ببینن بکار بن خدمت که بکن جبو چاره سری عملت کرد اویا از باورد کم هنگ گریدان به مفه هنش آلی دی و جیو بوتی اویا سر دخوازن امریکان جیو بوتی کم ببینی و چوابی که نشد نها دانستاندنین یک آلی شاند امریکا جخوا دست بیکرن لگل انکه سه لگل پیانکه آگاه دارین کردستان 24 وستانه که نشد کو
ئاتمۆسفەرێکی gelekî erênî heye û ev yek jî binêmayekê durist ke ku danûstandin bi awayekî pozîtîv berdewam bikin, encamên erênî jî bikaribin werbigirin. Di demekî ne gelekî dirêj de yani. Van agahdariyan ku Kurdistan 24 wergirtine, tu dikarî li ser wêna hin agahdariyan bideme, tu teyîd bike kekê neşet vê yekê. Alîkî ve em dikarin tekes bikin Encûmena Niştimanî Kurd roştel ser vê mesela hanakê got birêve bê vê danûstandinê hanakê bigê ku nexe ku îro miletê me hemî çavereyê bûye. Ji alîkî dîve jî Encûmena Niştimanî Kurd hin daxwaz û xwestekê wê hene bi heqîqet ez dixwazim vê jî bi zelalî bêjim. Di civata dawî de hin daxwaz û xwestek me pêş birandera kir me ji wara got eger evaya bicî nebin bi heqîqet ew danûstandinê hanakê em nabînin got tu hêvî tê de hene got berdewam bikin. Ew danûstandinê hanakê ji ser bingehên got çêbûne ew tiştê got em bêjin yani ew mulahezatên got heye destpêkê de ew tiştê vê dûmayekê rûdan li ofîsya Encûmena Niştimanî Kurd ew şewtadin ew xirabî ew tiştê got bû her wiha girtinên vê dûmayekê got vê dûmayekê çêbûne û ewaya jî nayêne qebûl kirin. Leşkeriya neçar a gozîbûn lê tê kirin û xelkekî gotî gelek berçav û xurtayî ke mezin hatin girtin. Ew daxuyaniyên bêrêz êgo derketin ji serokê şanda terefê dî êgo pêşmergên roj bine bi tiştine xirab ve gotî û ew jî tiştekî rastî jî gelekî cihê daxê bû ve bêrêzîk bû. Bi wê jî em bêjin eger ev tiştê hanakê bi temametî çareser nebin ez bihwar nakim ev diyaloga hanakê tu encama bêne ji ber terefê dî hêbîr û bihwariyê xwe yekîtiyê û şîrîkatiyê neanîne. Tê çawa dikarî bi şîrîkatiyekê bikê hê tu terefê dî dibînê xayîn û hê gotî kesayetiyên te derdikevin ser televîzyona û îxanetên we gotî nav dikin. Ev ya hemî nayêne qebûl kirin. Bi wê jî Encûmena Niştimanî Kurd hez dike got ev meselê hanakê bi dawî bin zemînek çê bibe ew zemîne ha tu dikarî bi rastî ser ava bike. Nabe got tu îro roj ji alîkî de min bibînê xayîn ya jî gotî me bi hineka vegirê de ji alîkî dî jî tu dixwaze danûstandina me re bike. Eger rast û danûstandina dixwaze bi me re bike encam ne ev ya nayêne qebûl kirin ev tiştê got tu bibînî. Kekê neşet niha ew daxuyaniyên ku ji alî enekese ve hatî dayîn. Ew daxwaze got enekese dike gava ku mirov li sekna navnetewî jî temaşe dike dibîne ku nêzîkahiyek di sekna enekese nêzîkahiyek sekna navnetewî de heye. Ev yek dikarê vê bike ku atmosfera erênî li ji bo yekrêzî Rojavayê Kurdistanê yani germtir bike ew atmosfer baştir be bike ji ber ku bi rastî jî bandor û fişarekî zêde ya raya giştiya Kurd jî heye ku ev danûstandin berbi encamekî erênî ve birêve biçin. Bêguman ez dîsa jî tekez dikim ewaya xwesteka îro vaz li hêzin mezin e. Berî got xwesteka miletên Kurd jî bê. Xwesteka miletê Kurd ji xwe li pêşe ewaya xizmetê dike li pêşiya dost û dijminê Kurd wextê ku miletê Kurd tevgera siyasî a Kurdî hemîd bin yek sîwanê de bin dikaribe û gotî bo mesela mafê miletê Kurd tiştê xwe zelalî bo her kesekî bêjî. Lê zilhêzin mezin jî baş dibînin ku îro roj tevgera siyasî a Kurdî wekî opozisyona sereket hundirê Sûriya giştî de ji ber bi heqîqet heta destpêka berî şoreş dest pê bike tu opozisyon di hundirê Sûriye de tu nebûn em tev jî dizanin kesayetînî hebûn ve gotî li vir dera hanake bi navê muharebên deng dikirin lê wekî muarada heqîqî fermî ji miletê Kurd pêve ya jî ji tevgera siyasî Kurd pêve hundirê Sûriye de nebû. Bo wê jî îro roj raya giştiya ji zilhêzin mezin hemî tekez dikin li ser wê nakê got îro çareseriya Sûriya bi giştî dilevkirinan Kurda de jî heye û helbet we gotî merhem newa jî bi vê mesela hanakê hene ne tenê îro em girêdin hin ew çareseriya Sûrî bo ew hezkirina xelkê Kurd ya jî gotî hezkirina çareserîke bi giştiye na bêguman îro roj armancên vaz li hêzin mezin di hundirê Sûriye de bi armancên yekîtiyan miletê Kurd de jî têne girêdan. Kekê neşet yekrêziya Kurd ger bi erênî pozîtîv encam da mirov dikarî bibêje ku Kurd dikarin bibin navendek çareseriya siyasî ya krîza Sûriye bixwe.
بێگومان ez wêya te kes dikim ku îro roj milletê Kurd sîwaneke bi tevayî ku îro tevgera siyasî Kurdî hemî dibin wê dihabê wê dikaribe bandorek gelek mezin di hundirê çareseriya Sûriyê bi giştî de bileyzê wê karibe mafînakê bi xurttir û baştir wek gotî cîbî cîbî bil hemberî îro roj em fişarê guheyê ya jî ev شوفينستان جو هي عقلية شوفينية جو هم با معارضة جي بيدا دبي وهم جي وقتي البارجيم حطان ها معارضة ورجيم سر يك خلوستي دجناف أو جي دجبرية عملتي كردا بويجي حتى مرود كاربي بحقيقة جهة كي قواد ناف سوريا قشتي دا شبكي يا سوريا بيش روج دا شبكي دري خلوست عملتي كرد تمامي سر يك خالبي سر يك قصتني بل سر يك دا قازبي أو جي بيك آنينا ما فينا كبل در وينا كي الوسط ملت کرد یا جی خواسته که وینا که سوریا پیش روش ده و گلک ضعیف بین و نلگور خواسته کو داخواز و یا جی خباتش 50-70 حتی و که ایرو بین هر دو طرف الاواز بین از بیا تکست کم ایرو بد کس نفکره کو ایرو اگر لول درهانا که دست کفتینی لول درها دستواد هنه به خواب بین ولا اب دستکفتی هانا که مزن نا ازویا تکست کم او دستکفتی هال گلک دورا هابون لهاتن رو خواندن نتیجه و عقلیا گو آنها بریبت شو از دیجم یکیتی ملت کرد و اویا دخوازه هر کسکیه یک ریزی مالا کرد دو کاربه و به بنگش چارسریا پرس ملت کرد و چارسریا سوری بگشتیره سپاسیاتت کم نشد زازا اندامی مکتب سیاسی پیده کسه کش دورتموندا آلمانیا تیمیوانی کردستان بیچار باس باش